Na kejingyo juba buat hadian kejingwan khang tala ya ke office trekam jong ke principal ke Institute of Hotel Management ke badan hamau ding diang New Shillong ke belayat menta shito tam da ke khasi student union Shillong mingi circle halor ke jingkeno ba ke te ke principal jong ke te ke institute ke jule bahe ba jukren to met ikinong tre kala pilong pat ya ke seng ha ke step jong ke lai pau teri uyayong banle ya kendu ya chairman jong ke te ke institute U Vijay Kumar IAS banyata ya thir halor ke te ke jingkeno kablami ha kate ke institute habakran kilat pathai khubor hadian ke jinge kendu bhat u chairman jong ke institute u noyalam jong ka seng u samla Samuel Kharbani ulo ong ba ke jingwan ya kendu ya u chairman namar ke jingbong yo appointment na ke principal jong kate ke institute bat ke jingle min thi jong ka banjuba be ke shi thi jong kate ke seng Bat ula ong ru bana kalyang uchairman ukular banshim sinjam ki babhatam nalor kata ula ong balada ki jinkular jong uchairman kampoi she ru kaseng kan sa shim padde ki weki sinjam ki bakhamting e Jiwan ya kenduk jengin tasi ka lai potrik yo Dr. Vijay Kumar IS Bodiu Chairman jong ka HM jiwan jengi kalong hadin ba ni nyimsem layo ya ka appointment hidup mentah pat ka principal jong ka HM hadin bagi la khang tala wat ya ka HM di hadin ba nilai syong bat ya keren ya perkat iki ya ka isu gebede ba ka HM u chairman ula kularengi ba unshim di senjam bat un pej kai ke badan kam ban solve the problem po ban solve the problem po HM di kawiru ula na na kalian jongi ru hadin mengilayo banyak keren tingila perkat ba minum upslam ya kan ni bat lada ngimyo jubab na kalian jong chairman ne na kalian jong ka administration po HM ka seng kan shim di sinjam ba kamting susu Tribut por kat no sini kat no. Ni ya ka mentang ni klembu por chairman marki dan shibun ki issues ki ba nilai keren batu di kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams di wat hadian kini ki exam ki bagi students ki dan ru ngimi pat baka principal kan chimkia ya kan ki issue dalam chimkia ka ai di kidau ba kumni kumtai tamba kini ki daw ru kilong ki daw bangi asmo nabar kimdi ki daw bakala pen poisingi officially ki daw bangi shi asmo nashini sitai bagi daw kumba chairman ro matan uang bagi dan kata-kata kami ki daw bagi poisingi officially yamla ban accept itu ki daw mala dang ila ai ka appointment letter la ada number phone nang tu kala ada ban contact ban ni man sutu ita ki ding ila ban compromise kita ki bagi jingat nanti jongka Nak kalian jong biji kuma ke ibu pun tahu. Ka nakalian ka jong penpau ba pai perkat ba kata ka AK gajah po HM udang mut ba kita ki kena puli ki kemen po HM de ngalabatai yo chairman ba lada pikwa bantep bagi kena ki kemen em po HM ya ban kendu ki kena ni las dang ban kendu ki ni kena na du shwa jong Good Friday bahado mentah hi issues jong HM kim kut shu dilada ngalada pensmo show chairman balada kwa ban tip yaki bagi kena kemen la ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena apa ground om ya ka principal thank you Samuel Kharbani abat noilam jong Shillong mi sake Bilang tay kendiat kita ke isu ini. ki issue gidan shibun hama issue lingkong sa kadai gijing sabe jong ki 1 minit claim daw jong ki tuki staff ak bagi dang one tray issue sabe bet de dadap nang tabre dan sa student issue ke bahadu thousand page bangin sa forward fi press de issue kum gijing collect ki pisa ki bomde issue ban collect gijing pen phaino ya ka caution money dan ka security deposit kajing bombiang ka bam mistreat jong ki staff ki student ka ba nim kwa pan ai haka impat kwa ban keren haka ayu lap thai kubor long kwa ban ya solve sha pat ka principal kini baro kinum ja la da ka principal ka play ka jing khang jong jing keren Ano kini di? ha Ano benar kini? kini ki jing jang la so la slam ma ni persang ban
ban yale ban solve gini ki problems bro hendrai bede hadin isu thu ba kani kampoi sisi likindu principal pobing likindu principal kamdan ya po bamdan you want next ni boda appointment ru pi kiwi ki office kat ni ki badan ni lalit kum tu la kimdan next day kila at least kila contact ni namang ila abi number ki PA la ni office bade yun ki tambah ki bade kim ka principal hang tai bade kadan ke silendat kidan shibun ki dan kamdi kadan kidan shibun ki silendat ai tai Sebab competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak sedang di email pa jung apa di amba yang penkala no syaka guest house lan ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka forums tambah nak forums ni sotho ba mah nomor ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka flow jeng ki tourist ila sedang bon hadin ngin sala ban expand jo showroom at current ni dan katsandu abawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan ni kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngin la yo ban tap aka state la jong kitoris kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience ulit touch budget travelers kilai hakim modal tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala ber bekam dan jing thot iro yangi ngi baka acknowledge tot ya baro homestays owners lani ki instay lani kiwai ki bentaro recently ngadang should receive kawai ka award ma katin ka gold award jang katu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lot ya baro